Enemy is picking. Only love at night. Please pick a hero. Everlasting. When you gaze into the abyss, The abyss gazes back. I might not be a lighted man, but I do know my trade. Yeah, this is definitely gonna be my last. Daddy is getting tired. I should try not to stream at this hour. Getting screen time early in the morning is not healthy. Why is my Wi-Fi lagging like this? I am the power of light incarnate. I hope my stream is good. Locked, loaded, and ready to bring the heat. among a myriad of stars, the Valkyrie's voyage begins. धन्दा त हावा लाग्छ राम्रै छ हो राम्रो थियो भनौँ राम्रो थियो अहिले अहिले उस गरिरह रे के अहिले स्ट्रेच गरिरह रे त्यो मांगा Sword of the Demon Hunter is your type of anime. कस्तो हो र मेरो टाइप कस्तो लाग्छ तिमीलाई के रे अहिले एकछिनमा अहिले दिउँसो चाहिँ अलि मैले हेरेको रोमान्स एनिमेहरुको कुरा गर्नु पर्यो यार हिजो त्यही सोचिरहेको थिएँ 7-8 वटा छ मैले हेरेको राम्रो राम्रो पिक रोमान्स एनिमेहरु धन्दा त राम्रो थियो हैन गिन्दामा भाइब छ के फनी र्यान्डम अनि फेरि 81 सिरियस हुने तर मांगा बिगारिरहेछ के अहिले मैले नि हेर्न छोड्दिन्छु होला दान्दा हल्का कुल पनि थियो हौ दान्दाको आर्ट स्टाइल सङहरु सबै कुल थियो मादा चौधरी बिगारिहाल्छ जति राम्रो एनिमे भए पनि अब सबभन्दा ट्र्यास एनिमे त रेन्ट अफ द गर्लफ्रेन्ड हो रोमान्सहरुमा त रेन्ट अफ द गर्लफ्रेन्ड इन्जोय गर्नेहरुले त मेरो स्ट्रिम हेर्दै नहेरे हुन्छ रेन्ट अफ द गर्लफ्रेन्ड इन्जोय गर्ने र वन पीसलाई ब्लाइन्डली ग्लेज गर्नेहरुले स्ट्रिमै नहेरे हुन्छ यार मेरो रोमान्स एनिमे मैले एक दुईटा मात्र हेरेको छु अपार्ट फ्रम द मुभिज कुनै हेरेको छु साइलेन्ट भोइसहरु रोमान्स एनिमेहरु चाहिँ छ के 7-8 वटा जति त्यही भए अरु सबै ट्र्यास छ कि त केटाले लास्टै हातपात गर्ने हुन्छ केटीलाई कि त त्यस्तै के झाउ लाग्ने क्रिन्ज लाग्छ हौ क्रिन्ज लाग्छ मलाई त चोर्न खोजिरहेको Look at our man. Yeah, Silent Voice. My favorite. Yeah, Silent Voice is really good. I thought Silent Voice was about something else, but later on it turns out like that dude is trying to accept to love himself, right? After all he did to the girl, to the deaf girl. Really good romance anime. यो राजा कति क्रेन छ यार या फक दिस गाय अझ चोर्न आउँदो रहेछ चोर्न आउँछ दाइको बफ Big dino. Antique first, maybe. I'm coming, guys. I'm coming. Daddy is coming.
Kiss your mama with a mouth. Not cool, kiddo. Not cool. इन्टु द जङ्गल फायरफ्लाइज पनि राम्रो लाग्छ त्यो त हेरेको छैन हौ मैले त्यो फायरफ्लाइजको त्यो बरु उस्तै छ भन्ने थाहा छ मलाई के भन्छ त्यसलाई त्यो फायरफ्लाइजको छ त त्यो स्याड एनिमे त्यो चाहिँ थाहा मलाई त्यो त हेरेको छैन जङ्गल अफ फायरफ्लाइज साइलेन्ट भइसकेपछि मुभीहरूमा अरू के छ र अरू त त्यति हेरेको छैन हो मलाई धेरै जस्तो सबै स्याड छ हेर्न झ्याउ लाग्छ पुरानो छम्मको याद आउँछ त्यस्तो हेर्दाखेरि Funny you should think people are more reliable than gold. Nice guys, nice. We can invade this cause Kaja is staying top. No bargaining. What the fuck, man? Carmilla Hyper त्यति नराम्रो हुँदैन not cool होतारी पनि मोरी ए हौ त्यो थाहा मलाई के हुन्छ भनेर त्यो उस हैन लास्टमा त्यो फुच्चेले उस गरेर उनी हैन त्यही साइड एनिमी भने छ्या तर त्यो पनि हल्का सोच्दाखेरि अलि क्रेन छ नि सोच हैन त्यो फुच्ची त इत्रुबाट ठुलो हुँदासम्म अनि त्यो केटाले प्री अर्डर गरे जस्तै हो के त्यसलाई त हैन स्याडमा त त्यो आई वान्ट टु इट योर प्यानक्रियास चाहिँ रियली स्याड जस्तो लाग्छ हो मलाई फक ला म ड्यास आना साथे त्यो चोर्ने प्री अर्डर गरे जस्तो लाग्छ हो अहिले सोच्दाखेरि सोच न अनि त्यो योर नेम छ त त्यो पनि त्यस्तै क्रिन छ हौ अब हेर ल केटाकेटीको बडीमा छिर्छ के भएको नभएको गर्न खोज्छन् त्यस्तो एनिमे हेर्छ मान्छेहरू पिक भन्छन् के भन्ने यार गाह्रो छ गाह्रो छ बेग डाइनो त्यस्तो एनिमे कि त त्यो माई लिटल मोन्स्टर भन्ने छ के त्यसमा त झन् त्यो र अनि काइचो मेटसामामा त केटाले केटीलाई पुरा भएको नभएको कता कता समातिर हुन्छ अनि somehow that's a big romance anime somehow राम्रो रोमान्स एनिमे भने त फ्रुट बास्केट छ के त्यसमा कमसे कम आफ्नो मान्छे पर्सनल ट्रमाहरू ओभरकम गर्ने हुन्छ तिनीहरू एज अ पर्सन ग्रो गर्छ एकअर्कासँग रोमान्स एनिमेहरू सबै लौडै हुन्छ कि त फ्यान सर्भिस बढी कि त केही डेप्थै छैन त्यही भएर हेर्नै झ्याउ लाग्छ मलाई लेट्स बी रियल दो विल यु नट ट्राई अलरेडी सी इफ योर बडी गट्स स्वाप nope I'll figure out a way to get back to my body because I wouldn't want to be on someone else's body yeah I ain't down bad like that nope I mean that's basically touching yourself and I don't partake in those activities so there's that look at Kaja this bitch ass Kaja oh what is this dinosaur called I don't think yeah I wonder what I wonder what kind of species is this dinosaur You kiss
Let me just look this shit up. Not cool. Cause we are winning anyways. Who died? That is gay. Yeah, Freya is gay. What kind of species Killing spree. dinosaur is Bharat Team destroyed a turret. Dino from Yaml baby? Godlike. Daytona. This is not a dragon, but rather a dragon lizard. What the? Oh, dragon lizard. So not even a dinosaur. A dragon and a mix of lizard and a mix of dragon. Whatever you are, the price is fixed. Guys, nice. MLB facts. MLB facts. It's a Rex song, you dumma. Yo, Cham. You are not smarter than Google, okay, Cham? Shut your bitch ass up, Cham. Yeah, I'm stomping them with a Rome Bharat, Cham. Am I not the best? Am I not the best? Am I not the greatest? Maybe I should go Varax. Who the fuck was pushing bot lane? The Thamus. Hey, I can go chest for Thamus. But only for Thamus, do I really want to do all that? Yeah, Freya is super gay. He's the only one that died twice. Ah. I'm gonna try to pull you in the courthouse. What the fuck, Sam? What kind of courthouse? What the fuck, Sam? What are we talking about here? Yeah, my live lagged for a bit. Sometimes it does that. I think it's cause my Wi-Fi disconnects sometime. Might be that. Might be that. Yo, Sam, what the fuck are you talking about? That is not fair. Yeah, nobody pulling me in the courthouse, Sam. Okay, I'm the one that is doing the pulling. No bargaining. रुमलाई कोठा भन्छ इन इन्डियन अब हामीले नि कोठा भन्छ त हौ के भनिरहेको तिमी वी अल्सो कल आवर रूम कोठास गो शेक इट अगेन keep that mouth running champ keep it running I ate General Kai. Can I make this into a content? Shit. Random content? Maniac. Nice guys. Random content better than no content. Am I right or am I right? Ah. We are so good. Savage हान्न जाँदै थियो गइरहोस् उता त हेर न सबै ब्रन छ हौ How much did I sustain? 33. Not bad. Not bad.